Nitukoretwo tugiakira andu a Juakari sheds na industrial centers nyumba cia kurutira mawira. No thaa ici twi haha Kutus garage niguo turore ni uteithio riku tungihota kumateithia. Ni tuona ni marabatara guteithio na kuirigirwo guku guthondekerwo bara cia guku thiini na sheds. No nitwacoka tukiaria no nitwamera kwina thirikari ina mubango wa kuhe aruti a biashara nini na andu aria me wira wa Juakari kumateithiriria gukiria mawira mao kuhuthira kigina kiria igukorwo ikiheana kiretwo Small and Micro Enterprise Fund. Kigina giki gikorwo gikiheo ahuri biashara nini na andu aria mena wira wao ta wa Juakari niguo mahote kuyukiria. Mbeca ici riheanagwo officer itu ni marithia makarora mundu maka assess idea na project iro renda gwika ya mamihitukia ukaheo mbeca icio. Wega wa mbeca icio ni ati itigukorwo wa mbere interest ira igukorwo cikirihia igukorwo ithi niwe igukorwo yathi muno thiini wa bururi tondu igukorwo ikindu 6%. Makiria woguo mbeca icio ni igukorwo igiteithia tondu kiria kigiragia andu mahote ku access loan kana credit ni gukorwo magitio kindu gitagwo collateral kana security. Mbeca icio igukorwo as long as we na idea ingihota ironeka no irute wira na ni urania project iro renda gwika ugukorwo kiheo mbeca icio na itigukorwo ikibatara kindu gitagwo security. Koguo ni tuguteithaniriria na our officers na officers ya national government ire meguku niguo mahote ku identify beneficiaries kana andu aria magirwo kugunika tondu ni tuweta thirikari ati kindu kiria kingihota guteithia andu no mahurirwo jeki mahote kwirugamia mahote kuhura biashara ciao wega mahote kuruta mawira mao niguo tondu kindu gitagwo formal employment ni kianyihire, but we are now looking how we can create self employment andu meyandike na either through workshops, through kuhura biashara, through kindu gitagwo value addition to all the. So that is where we are coming. Nikio tugukite guku niguo tuone ni interventions iriko andu akiri ataguko kirinyaga ikufatarika. Asante. Wira wao twitairo tugwika tukumateithia kwa njia wira ni tugukorwo tukimateithia even in the terms of marketing, for instance connecting them na the markets which are there. Akorwo ni taitanda icio rauga, you know, wira wa equip itanda ni wira devolved. It is supposed to be at the county government. Therefore ni tukugeria kumateithia tuone uria tungi approach the county government iria irabatara itanda icio so that they can be able to buy them. So ithuĩ ta ministry ni tukugeria guteithaniriria na aria megukorwo magithondeka indo kama fabricate or manufacturing kugeria kumateithia gwetha thoko. Ni nyonete challenges nyingi muno ira itiganiritwe guku ta barabara ni agutonya mburi aura tutibotaga gutonyia ngari nao uboro wa rudingo ni rwathondekirwe rwi runini ni rwongererwe haya tucoke twikirirwe mulika mwizi kuma bau tucoke twikirirwe sedi tondu na mbure ngiura na ndu sedi icio itebo kazi yote tunafanya inakuwa ya bure ya kupiga rangi na nini inakuwa ya bure kuma bau ogwo mbeca ici 750 million tariwa bani twikaga table banking na twina sako tutigitethererio tuketuretwo nigetha tubote gwikobithia na ibote gukura tubote gukurania tondu wigika ati bombanki no kubota kuoya mbeca ugure macini ya ugure thubana ciaku ugure thanduku ria thubana ugure kanyamu kangi uguga tukakubota kwirungamirira na ni tuthondekaga nginya itanda iria urona kuria cia fabricators ici cia COVID-19 na tariu kaona ni kiega muno kiara na gitire twoka kurua bei ni kiumaga atia nundu twathondeka tutina marketing na tutina andu magutupusi forward. Riu no tukene muno mbeca icu ingi tukinyira guku no tuigue turi very masi tukenete muno ni gututetheria kwandika wira tondu riri tariu gwitu mwana turanjuragia wira aba na twira gutina resources na mangi ni moka tukamacokia. Riu mbeca icu ni gututethereria muno kwandika youth makiria na kumaruta muno wira riu gatuthie ntakakandite kuritaya tariu ndige youth ta ithano aba irungamirira